guhinduka. Uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro na guhinduka. Uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro na guhinduka. Uri Imana pe, uri Imana y'amahoro na guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Imana irakoze, bashimye Imana, kandi nanjye ndafite ishimwe mu mutima wanje, kandi narashimye Imana kuva kijya gihe, kuko Imana yatwongeye iminsi yo kubaho. Hari igihe duhora turirimba ngo yadukoreye ibitangaza, kumugaragara izuba riva, ibitangaza kumugaragara izuba, kumugaragara izuba riva, izuba riva kumugaragara izuba riva, izuba riva kumugaragara izuba riva, riva kumugaragara izuba riva, izuba riva kumugaragara izuba riva. Amen. None izuba ryariko riraka none, Imana yacu icyubahiro cyane. Nta magisida menshi nje maze kugira n'imodoka, namagira Imana nkazigiramo ngashika. Imana yacu icyubahiro cyane. Mugabo irya yari iteye ubwoba, ndiko ndabikubwira ntubyumva. Mugabo akubwira ukuntu imodoka yaciye imera, cyane wokwereka ipine ukuntu ryabaye, woshobora ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo iyo bita ijante yaragondamye yose irakoberana, ipine rirameneka, kandi urabona ko hari ahantu hagororotse bisigura imodoka yari iragenda, imodoka iradunda hejuru irasubira iradunda. Mugabo mpindukiye nkamubwira ngo nkore, nawe akambwira ngo nkore. Abona twese turakomeye. Imana yacu icyubahiro cyane. Hanyuma murazi ko abakiza tuvuga tuti mu izina rya Yesu, iryo zina uryatuye bica bigenda neza. Imana yacu icyubahiro cyane. Ariko mu mutima naciye mbona ko yari imipango ya Shetani, kuko iyo Shetani yazanye imipango urabimenya. Imana yacu icyubahiro cyane. Hajya rero Satani ntiyapanga guhitana imodoka, ahubwo yapanga guhitana abantu kugira ngo ateze umubabaro. Muri ujya mwanya bacavuga itangazo ati umwana wa Revera Pasiteri arapfuye, kandi na Pasiteri Elihuda arapfuye, sinibaza ko igikorano cyari kubandanya neza. Imana yacu icyubahiro cyane. Burya rero Satani yarondera igikorwa cy'iki cy'Imana, ariko ntazogishobora. Imana yacu icyubahiro cyane, kuko Yesu agihagarikiye yaratsinze. Icyo dusigaje no kumwizera. Imana itugire neza. Rero Imana ihabwe icyubahiro, muyimpere icyubahiro agahezarirwa, yatugiriye neza. Imana yacu icyubahiro cyane. Ku mazina nitwa Pasiteri Ndagijimana Elihudi. Nkunda kuvuga ibi by'ubupasiteri n'uburevera pasiteri n'ububishopu n'ubuapotre n'ubuarikebishopu n'ubuprofete n'ibindi n'ibindi. Mu ijuru nta bizohamagara. Imana yacu icyubahiro cyane. Mu ijuru hazohamagarwa n'abiki w'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzomera ntikurahishurwa, ariko icyo tuzi uko Yesu azosa natwe niko tuzosa. Imana yacu icyubahiro cyane. None Yesu mwarigeze mubona yitwaye amazina? Imana si ibyo rero twirata, ariko ibi turabicamo kubera ari uburongozi bwashyizweho kugira ngo tunabukoreremo, ko mu ijambo ry'Imana n'izo ntambuko nazo ziriho kubibamo si bibi, ariko kirazira kubyishimira. Imana yacu icyubahiro cyane. Nkunda kuvuga ngo ndi umwana w'Imana, reka ndababwire igituba. Uri umwana w'Imana, nta gishobora kugukura mu bana b'Imana. Mugabo umupasiteri ukoze ikosa baragukuramo bakakwigiza inyuma. Akarorero, mbega umwana wa Minani w'umusuma yocareka kwitwa mwene Minani, aguma ari mwene Minani, kandi umunsi wose agarukiye mu by'abagirana baramwakira. Uri umwana w'Imana n'ubwo ujya mu byaha, igihe cyose wihariye baca bakwakira. Imana yacu icyubahiro cyane. Mugabo ntimwibaze ngo nk'ubu nokora ibyaha
wapi baca banyakira n'umukristo nkabanza nkicara gatekereza kubera ijambo bampaye naragize nararyohewe. Imana itugire neza cyane. Mweze rero kubabwira ngo turi abana b'iki b'Imana. Imana cyangwa icyubahiro cyane, ariko kandi no kubigira ukareka kubyishimira wabihawe n'Imana nabyo ni iby'igiciro. Imana yacu cyangwa icyubahiro cyane, kubera twahawe chance yo kuzohembwa kabiri, tuzohembwa nk'abana b'Imana, tuzoba turabaragwa turagwe mu bwami bw'Imana, duce twongera turonke pare yuko twakoreye Imana nk'abakozi bayo. Nk'ubu Mutama yo kugura sosiyete agaca agenda agashyiraho ujya muhungu we akabadeje, hageze ko batorana ibya Mutama ujya muhungu azoronka kandi azongera aronke n'umushahara wa ya sosiyete y'ubudeje. Mugabo umwana utariko arakora ako kazi azoronka gutorana gusa, umushahara ntazowuronka. Nibuka ko azohembwa kabiri. Twebwe rero turi abana b'Imana, umugabane w'abana b'Imana turimo, kandi ni mbere y'abakozi b'Imana. Dukoze neza tuzoyoba. Imana yacu icyubahiro cyane. None umutare yavana nezogire rero ukengera igikorwa cy'iki cy'Imana, kubura umurindi uzobihererwa imbere yawe, ariko kandi uzoragwa nk'umwana w'iki w'Imana. Imana ibanezere cyane. Ariko ndavuga rero nitwa Ndagijimana Eliudi, ndi umugabo, ndafise umudamu n'abana batatu. Imana ibahezagire cyane kandi shima Imana ko ari bazima. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Ego hanyuma sigiye guteba, reka tuvugane ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima, kandi nicaye hajya hari n'irindi jambo ndahawe ndaza kurisoma turisangire, ariko twahereye kuri iri mwebwe yari yashyize ku mutima wanje. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Tuje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cy'indwi. Nagomba ndababwira akantu kamwe. Hari ijambo rivuga ngo ab'imbere bazogira kandi ngo n'ab'inyuma bazobiki. Naryohewe kuri mwene data, Imana imuhezagire, yakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Hajya hari ikibanza ze kwicaramo gishobora cyahoze mu wundi akaba yarakivuyemo, ariko ujya akaba agicakiye. Imana yacu icyubahiro cyane. Ubwami bw'Imana buguma bwuguruye, kandi ababicakira barabicakira, n'ababivamo barabivamo. Imana yacu icyubahiro cyane. Wibare rero nanjye niyubare, kuko nshobora kubibwa bino munsi ejo nkabinuka. Umuntu azemera neza ko ahejeje, apfuye ku rujya mu wa nyuma wo gucikana, akavuga ati munsengere Imana yumvira ko umuntu apfuye neza. Kandi umuntu acikanye uri iruhande yiwe uramenye iyo aroye. Ubundi umuntu ariko araja muri Gehinomu arahabona, apfa ariko aramuronga, ariko aranigana atamaguru n'amaboko atagomba kujayo. Ubundi ko arabona yaje abamarayika bamwakiriye, hari igihe apfa aririmba, hari igihe apfa ariko aratwenga anezerewe ngo ngaba ariyo baje kumujana. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Cyangwa akababaza ngo mbega aba bantu ariko ndabona murababona ko mbona bambaye impuzu zera nziza. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Icyo duha tukazokwinjira kuko abagororotsi bagihari bapfa. Dusomere ijambo ry'Imana aha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ntihagire ikintu na kimwe cyo gusamaza ngo wiyumvire ibi canke biriya, wewe ni ku gatwe kawe. Kuja mu ijuru ni ku gatwe kawe wenyene, gukizwa ni ku gatwe kawe wenyene, si gihari sinamugenza wese niwo muvukana. Oya, hari uwaririmba iyo ndirimbo aravuga ngo ni jewe gusa bikwiye ko nsengerwa, sina data sina mama. Oya, ni jewe gusa bikwiye ko birara ko nsengerwa. N'indirimbo ya 43 zuyisome nayo ivuga ngo ngomba ko none umukristo mu mutima. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Mbega ibintu biri mu mutima ugasanga ni benshi babimenye. Oya, ati mu mutima nkaba nzi
Imana ikatwemera, Imana yacu icyubahiro cyane. Turahera ku murongo wa 15. Dusabe sekreteri adusomere ahere ku murongo wa 15 asoma ako gace kose kugeza 23. Handitse ngo uburyarya siko gutungana, kandi teri ivuga ngo wirinde uburyarya mu nzu y'Imana no mu gikorwa cy'Imana. Wirinde iki? Twirinde basi, tuvugire hamwe twese. Twirinde uburyarya mu gikorwa cy'Imana. Imana yacu icyubahiro cyane. Kandi iyo ufise urabimenya, kandi iyo ugize mwemu yaraza akakubwira ati nawe wifuza ibyo ubiryarya umuzi bitakurimo. Jambo ry'Imana rivuga ngo duhinduke rwose tugize imitima misha. Imana yacu icyubahiro cyane. Tubibyare mu bisha, Imana tugire neza. Dusomere. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uburyarya siko gutungana. Siko gutungana. Ngo mwirinde abigira abavugishwa n'Imana, baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera ku byo baba. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya cyangwa isukoni ku bitovu. Nubwo igiti cyiza cyose cyama ibyiza, ariko igiti kibi cyama ibibi. Igiti cyiza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ibyiza. Igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. Nuko muzobamenyera ku byo baba. Umuntu wese amvumereza ati mwami, siwazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru, atari gukora ibyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi, ngo mwami, twavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobacinjibura, ntaho nigeze mbamenya, iraho mwabakora ibiziramwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Reka adusomere umwungere wacu Rev. Pasiteri, kandi turamukeje ku ntambwe nshasha yateye mu gikorwa cy'Imana. Imana imuhezagire cyane. Rero Imana imuhumugisha. Kazi dusomere kuko iyo ufise iyindi version y'ikirundi gitomoye, Imana yacu icyubahiro cyane. Ni ukugira ngo tubyumve neza uko ari amajambo uza kumva asiguye neza. Iyi ni iya kera twasomye. Dusomere. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uburyarya siko gutungana. 15. Wirinde abigira abavugishwa n'Imana, bazaho muri bambaye nk'intama. Bumvise hajya bavuga ngo baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, bazaho muri bambaye nk'intama. Ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera ku byo baba. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya, cyangwa isukoni ku bitovu. Nuko igiti cyiza cyose cyama ibyiza, ariko igiti kibi cyama ibibi. Igiti cyiza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ibyiza. Igiti cyose kicama ibyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. Nuko muzobamenyera ibyo baba. Naho ugeza ngaha aya majambo umuntu mvumereza ndazi ko muyazi.
kera twaririmba muri Pantekote indirimbo yavuga ngo kandi munyitirikire mwami mwami ariko ntimukore ibyo ngomba kandi munyitirikire mwami mwami ariko ntimukore ibyo ngomba umunyamumeneza siwazo kwinjira atarukora ivy'Imana igomba. Aya arahuzuyitabirira nene umunyamu ati mwami mwami siwazo mugame bw'ijuru ataru ivy'Imana igomba ivy'Imana igomba. Ananiya na Safira nibo bari bagoye guhega Imana. Ananiya na Safira nibo bari bagoye